Toko ni DBS Industries Limited at Roman team iguswa ya me ne ADM komo na sabrede wo so hunu se ye ko Adom achede Grace Gift wo mu akache na ye ko na ofa ko dwa tena se sanso na kwa me ahen so atena sentie ne ye kwa kodi Grace Gift enkomo tew mbenimfo mamu akwa aba ya me die ye da mwase so se na watwi bia moba ne Ghana fo be di nkita ho emi ehunu beebi a oba bi dodo wo abekọ na ho atowo oba ayo ene ye ahode ne da ene da no esese nipa bibire bia wonya hode ne enkankan ne ye mayi a omukodi board wo papaya da stadium no senka you know ye match no ye Angola match no okay so on say hode ne dwuma oh yes also otimi gina na so as wet ma ba ma blasters tenenfo no ene empenenfo no ne me be ya adwene a be kakakra ama ma amte na pie akwabo agoprama no so akosi akan a sa de ya me be kire munye bi mu omonom na ahoden fufuru bia ombenya de akogina agoprama no so no so an se ni pa bia osode a eda bi o ha osode a utimi hu se aso aye mere aso waye bete bi wa wonyare so ntiapo hona munye uye dasora mete ene wo ebi nsusu kura wo ha anopa no na ho ode ne o enso ekodura wie mu ho beebe no na waye mere eno na wa hwe ya na nipa no akowura drugstore no akoto biribi akonom so ohu mense obi adwuma nanso so si ebenya pa nko onyankomponsa no me kire ne straight na me wia me bebe kire de ntia etimi di sa adwuma so kubensu ya ada obehu sa waye mmere owidie mu aye mmere wumpomu aye mmere no hwe no ankoto emeji de nenke anom kube ya bi gu hwibaro mu si anim ho mo ton ye me monu to ehwe nwu ade mu wa mawo kope akakaduru unyamuya ba ko ahohoro ho hwe no anwerewere ho ohora no ya no firi ho keke ne hono no nso hia ne hono na eduro papa no watwi abotowiem na nso so anase bia na amafo biribi branda no wodi kubensu ne begina ho no wayam uwia chimanka atwede egum so ne so atoanse no a wayemre no abo no gwa na wodi wuwie ya ye atopreko eho no a bonsa hoden foforo bia bamu eno no die nka wo koto biribi anom no ebi kura de be ma enso akire ensunsan no so ho yesu do nyankomponsa no kubensu ya akikadru ya ananka etwade kubensu no so bi ya de ko asupiti na dokota kase esese ma wonsu ya eno ane ye de yensu no a ye de sinifa so no kubensu eno na ye fusin infusion kubensu ene ye do yo Grace Gift ana ema mi hunu dokota Grace ne dokota Gabi tiatia no aya na oba no ana ohwim kumase ye nkrabata na wo ho no ende ye tukubegu ho ntuso bi bana so aye mrewa ye de kubensu no straight ene de ma no ye de kubensu no ihwiehwie ne ye wakwan ye fa so ye de sinipa dasa ne so enti asupiti fisi biye ye wo wodo e wo ho so bia na ho ma de enchen da enkosi anwumre no won so ye na na wo sena no enti monye dokota no be nkana haye wo nu atwemota petroleum atwemota petroleum ye ne family love entana hana sukuu na hwe ne mu na se ni boy town sello 54 tele 2 sello tele sello 54 tele 2 sello tele ana sello 246 518 sello tele sello 246 518 sello tele mena na yi kire ene eme wo mu na ma de wo faka ye no kubensu no no kra ye fa na as instant energy way booster na nema o kan which is the ginger and the lemon yeah o kan
no so immune boosters. It contains vitamin C, ascorbic acid ne adinti wo de fra woni akon wa yemre obi ho ana wo feel dizzy or sorry no hwenye nso prekope ne bia okọ afafa ne ade instant nipa no enomo a restore energy aman ko bensu no it a lot of nutrients but the dimu akotene pa potassium na sa potassium ne dwuma edi woni peduani ba kono se eboa regulate blood sugar level esanso eboa ema obi anakoma intimi moye because responsible for se bebie yenchini na moja die frusani wo na sa aka atua enchi no se potassium kakra woni peduani ma eboa menchini nyina relax fine pa moja edimu frusani enchi wono ma yesa ne omo etan nom kubensu do na no consume high levels of potassium but one thing so Grace gives a better chance man for say yes to every rule there is an exception one more a time kubensu do bo obenom bebre de bia no omonya hwe ye potassium kroya eboa mani pedua ne gina yie no esa ko ni pedua no bebra ha mema omo kidney yes ye no mo nti na se odi anopa bia ni bra no debi na afei so no obi wa siche area potassium ewum sodium kakra which is enchine kakra nso ewum enti obi wa siche area onya hwe yie because time nom so ebetimi the blood sugar level aba extremely low okay wa ba benya hypoglycemia no nso saa de ni subiri be saa bra hwe an watwa enti siche level no ekosoro yowu eba fempi so a yowu enti we ni kokobo e de ma on but kubensu na nkasa its form de enka yade ahoden ne esurunku bebre mu a ye tai no mu a ebetimi abo benye ye daada de yo a ewo so obia efa no ne bia na odom na yes ma mensan ka we makana fafa mi ni so wonom ne bebre a tai ha o kidney afei so obi san o kidney stones nso a hwemu kura da is a potassium kro ya nso no normal level no ebetimi abo ma kidney stones na free nipadua no akọ esa kidney stones obi o keeping him hydrated onum so more bebre no very likely so betimi pass out na offer combination ya okai eno ye number 1 form o betimi dey kidney stones free ye na dwon so twem ti bema 18 no kidney so ya ka chen so obia kubenso no ayese de offer esi kire ye no akadro no the star lime no now the lime and betimi aboa pass out and afis bema ni nipadua no mo ayeden cause number 1 immune booster said ni yesika no enchine na de be kire omanfo no na also offer ka se ye de si toda oye ya first no for emergency sake obu o ha na yare na abam empofrimu baby o men hospital kubensu okroya it has certain elements water infusion disease yesu je no so timi boa restore ne energy e ma na nisa do obu na cheso call off kra odi sine so a o sign baba enti ade ye but emum ye no with caution enya ade wo se da bia no obia eta de o bottle kakra ka bia no abone manes wa moto mu amekwa kofuma nwumre ko ye ne sana so potassium level ne ko na we increase the level of electrolytes and also cause imbalance in the way our body needs to function. Electrolytes no and are responsible for say acid ewo omoja mu no ebe balance fine ensu ewo ni peduani nyina be balance fine e just say what time no bebre na be doso o cause imbalance e balance na say yes the house won konso bre ni pedua ye ko no fa ansa e be ko no number no ne location no location no se kromu de ne ye ohwim school junction Badekese Kwantempo no so ana ahanso ye nu atromota petroleum family love international school Kopotis yes ene ne hwe ni mu okay ya mo mfa nche me mo ko school na me dua mo enti numbers no de twato okura Dr. Grace na nkasa personal number na mde ma wo na de ye kan uhwe na se ne ye ni ade nyina be hawa to na mo mbra so piti ho ne ye mo ye adwuma da bia ye ntum kwasi ado memene do ye ba no pa no wotwe kusi anwumre no onum ye wo ho mamo cello 54 tele tele 2 cello tele cello 54 tele tele 2 cello tele na no ihia onua ba kon wo abasobodie bi ase fiama nkwa yes on the health there okay ye bo na baso pa ye nso ekosese bi medase abusia ye di si na say Grace Gift hunkomo na ya twetwe no na mekai wo say ne Charles Kumi Jamfi ono na ye celebrating no Ghana nyina na face o mahene kwabena sante and ye celebrating no e wo ye adwuma mu hase ne bed da ho no e ye okoto enwo anoma na me koi de na abusia ene adehye nyina wo mo wakwamu fi ade ato wo mo ani
we yo chiame kwabena ampedu na abusua se Nyankopon ya adom ochina na awotwe bosumi ni de twato no wo mepe ne kora bre wo ye nana afra koma hemfi ye wo akwamu fie nti we efrie ye PR honom no se obi ama na eja wo mu ensumu me so na me gina na afei komotwetwe me di nyina esi wo hia me ya frame anoche wa pa adwo se wa me so na kwasinsi abetena se na mpense mu atwa so mmochi